Alright, too much ashafo mema obibia akwaba ede eba yedwumade yi eso moni aba ekwesika pa ena motimeni ganu wahala dwumade ena ebre asosa yede ebesomon mo amoni se preko na wo hoyi yedi no show eso na ene day de ensem a edi se ye kane no ena yede ebra pinsie so ama won so wetimi ache wadwen ede afam abrantie bia wono aposifo ensa so nemu enam nuboni a na ekura no ye kire wiyi ebie anumu ma ne kokoda efiase ana kokodi posifo akache for 3 good months ye yi no nke ni sakra ye bi ebeba na so abusuan o da bi ka no ye se futo hen sakra ni pedisen so he na so we de entimi entu abrante yi efo na ne nyina mu no wasa babonti wo hu ne se krampo no kwa wo koye asa ama no another energy asama no bi before bi watimi anya another work bi de aka dwumadi ananko wodi no dada ehuna ebusuan moma yembomra ensem no emu yenua bema popular Ghanaian social media sensation we teacher wababak ya granting no bill after 3 months behind bars na ebusuan se de omamonim no we teacher emre bia etwamuo apostle Ghana Police Service for ekoko so ni mu ewo koforidua emra na wokuta illegal substance friend no we yi ebie anachese wo 1 month so a wo twini wija no puhari na enum na apostle ensa ekoko so ni mu ene tobe oye no hu se o kire na mede obi antimi nya mise obi anya mise na enum na okoko pie mu wa apostle akacha apostle so mai na ne ebe ewo obi antimi nya osei obi antimi nya osei enne wa baba be kan yensa ye kan na se wunti ase sei de ye be kire onyansa ama wa hunu se enoma bi wo hono ma se ye ma freedom na no nkire se wa de wo one day for the every day for the thief one day for the master. Suppose for a soni a mono or modeno ekokoto wo mo akache for 3 good months or tinam behind bars 3 months na numu ena nede yi ababeto eja ese we teacher ya granting no ebo na emra ye de no kokoto behind bars no na ne yonko a na wone no ewo hono mo ni twamfo nyansa na ne arrest eba no DJ Focus wodi betu dwase na nka omumpo ewo tripper komde baba enkran hanom by because of nyoma ekukọ so ntino entimi amba musa amfa ama no na no mo ma no bill say ombetimi agrant ni bill just wodi nipa 5 eba 3 enye ni relative na 2 enye native from koforidua baby ana wo na wo eche no na wo ese ba wo mfa sika poprudu a eno de wanfa antu edwa eno susu no wo kan ede eka eho senka wo emfa enka ho mbra se de be betimi agranti ni bill na wo hwe ni mu wanya enkrofo miensa 3 relatives no ene 2 native koforidia enkrofo ni bi no eni se sika no wantimi enya saa enoma na no wo demand no amfa ankone no ene man etna behind bad for 3 good months no na afeya no ho eson ye no ena chese wo akwakwa granting no ebela we free prison ede aba no nya free prison pe ena STV SVTV for ekokohia no ewo ekwan so anagete wo mo no etwetwe enkomo na wo mo busebusa no ensem ne nioma ekọ eso na interview ni mu no na wodi etu edwa no wo kire mu esehwe Ghana for youth no wo mo nim dwuma ono wodi o wo mo enim dwuma wodi no no wo believe ewo onu nimu na wonu wonim de wo ye den wo ye na ebiem nso no se wo okokoshe prison no ama na nya double talent apart from se wo ye we teacher no se wasa musician we ene nsem a wode atu edwana chese upon se ebinum ye prison na wo ba enoma wo ebi wo honoma no wagya se ye kronom ena wo boy ye ne che no ena ye de no koto mu a ohun so obi ekrama obi akokọ number bi krampo obejai ama na ye den akọ 10% squad of obejai se enda ho no ebi de ye ne de no the camera ato sika no so wono de ne de da bi
Okoko piemu 3 months na okotena honom a okoda behind bars no. Wentimi anya asuahunu papa bia wo se wasa konya another profession. E de aka eye ni we teacher no ho. So oye we teacher no de won de waja to say we teacher no de still water so eye. Nti wo ye nko ade no de ne career na se na ade a wafade ato no ho so enu hu dwuma e na wo de na ebiem de wasenya wo de aka eye ni profession no ho eye professional musician. They say there what on you and say we teacher say be a one who say or classroom and I say one who say one and I'm church and crofo say ni yes so be who no na near say one rapia na near high life what no who gym business so no so ababa be professional musician now we ene ayene nsem a wode etu edwa wo brage efa ehun e ka say waba nanso so no Ghana for we should watch out because they say they do oba be ne de e be chen kane no ene they say kura na ene sa abansoro kura na obetena atwe gya ne puha wo be ye ene wo ye nyina so no de ne nyum to e fam na ene wo to e de ekona na Ghana for say ada bi o ensemu be kura na ya makwan ma esi e wo mayi mu eden kwanti na ya na sa ne o ma we nyina ya makwan se embra na abusua ansa ne be kwakotie Ghana fo binum adwentwe bi na eba mman ko hwe eye ye nua be ma no ne nsem a wode etu dwan mma ye nkonkotie what I say dressing kit we bi we no media me de be me hu bi e fata me what I say dia me ye bi e fata me prison kakra me ko ya me ndu fie kra me dressing ene na chese aye kra be hwe the whole world wide no who say mo come for dressing ne pa yes enti masanso aba back we say superstar there you get talent no double enti say si ano we are mutua obi enim say we teacher there me na me ye founder check it guy no yeah recording check it guy no what I say yes enti say si ano we teacher am to me area den edi Ghana fo nim wo som kwan bi so no biale we say yampa omunum dia metumi ye e we ase afa na nyina no masaso ababiem into omo watch out music career nini porto awaleboni video no eba abai wato bo ase udi kot emisu video no eba what I say enjumu eba no Ghana Francis omuna yi yeso nya enjum pana de ne bi na yebu ye bonjumu abawom a woto tape no ho na se woto radio no ho na enjum ni twagu asumu a wotumu say yes obanyansani na wa hyehye enjum wei onyansani na wa yin sa enjum wa munum dia wi teacher metumi ye me bibia ye kra behwe ye na ye amama wo manga ne mu ba wi teacher me mama na ye soronko what I say me kasa bebre ya ombeke say no me ba yombe ni swag ya me de ba no ano odin nti me de mumbe si ya so say na say na say no we teacher ene man dey obeda area Kofodia prisons for some time we teacher mami bi say otenen nyame adom what for fans won me fans ma fe omo pa we teacher quick one ye nim say some ombeche woto mu ne ade obede how many months oh 3 months 12 days 3 months 12 days yes but much a small experience o call inside to say buy eche inside nya the movement or what to say inside in there prison bia different world nti ye dia wo be kwa ko ho yina na wo betumi die pia bonte abeka ina ye die wa bonte yina so na wo so betumi die ru aho aga ben akoka nti prison asem ne ye ka ne yankopon ne ye mo aye wo ho no pe na ye nim ho mo asem but when you experience kakadu o so ko show no when you experience na dey so wo
na se Yankopon no hwe nipa mu di mechi wo wiase afana nyina menim se omu nyina na omu ye madofo sana Yankopon se da we teacher dia wo ye wadwen se nipa mpempem na omu di wechi wo wiase afana nyina especially Ghana ha no ye omu nyina na omu do wo enti mana memfa won kwa attachment wo prison wo na hwade hwe Ghana fo wadofo ne watamfo ena Yankopon di mi kosie ho ebia na se Yankopon afami ankosie wo mpo a nke dia boode na maji wo man mu no nka manfo apran bad decision bi kurampo wo me ho a se Yankopon amana ambasa nka menim dia beto me nti dia ebetu wo nipa da se ni bia no yemfa asedama Yankopon nti me dia asedama Yankopon ne maboafo a Yankopon yi wo mo se me menim gu ase ono so Yankopon ne nim egu ase ono so otesoro ho eno osoma ne mba wa asase so eno mu kotwitwa gene mba ewo mu de hia de mu nti mo now Yankopon yi mu nka mebusuafo ho no a mu ina mu ka bom na mo abeyi mi efifi ase ho mo de mi asanso abo mamba Ghana mu back say we teacher but tua we dwuma so nafa oman no ko no bi ehun say yes yenye ye pe na ye de ba entertainment edwuma ni mu show base edwuma no Yankopon na e call yen say ye mbetwe akra emo no Yankopon enti mi ma beyi me ba say me betua medwuma a me ye no so my first one ejuma first mass no my aka second mass for music career no eno na me say am be focus yeah ma eno na me be focus na me dey den akọ enim we say me dey ha mo no first one atwe akra ama Yankopon nti o say me dey second one no so for music no so be twe akra so ma Yankopon see the way jai we no more we see the eno say ejuma dey ye fi class 1 na yakọ class 2 what I say Yankopon wa frame me straight into no nim time or the be promote we fi level 1 to level 2 into say Yankopon de me fi level 1 me call level 2 level 2 ni any music level no yeah ma no more students no more no still student but, yes still student but say we teaching se no me teaching without payment no eno no de Yankopon say ye hanging out kakra what I say na ye fa music and then curriculum no ye fa move ye before me no be wie kra no say the court movement near then e course say him say am bail that be no be go back to court back to court ne there me ankasa me wo ho no menim the actual date ya omo de share me nti on there no ye fa mposo na nkasa na no saaki ni hye ya yekotokum na mbe ne beto a ye be mana mansa no so aso ate why disappointed in Nkofo officer ubenya asem no officer nka mbe support officer nka mo be uhwe de wi na praise water he unya asem no obian ndura na mo ombele ni ade kwa no why disappointed na so hwa utimu se no nipa de me frefre nipa bi mu ba Yankopon no onim se sa nipa ya me frɛ omo keke ba onu Yankopon no baby a wo wani nda no ɛhɔ no yi oboafo de ma wo what I say nti wo mo amemigi wo mu di a me frefre omo se omo mbrɛ mu a oman Ghana obi aso nim se metumi ye den e contact wo mo me ni wo mo ye movement what I say be bass and me frɛ omo no omo ntumi aye den and stand ya mame na Yankopon na nkasa yi me parents any focus odene mame so oni me den me parents in Kambum hono na Yankopon so link SVTV Africa DJ Nyame any ni crew so omo so be tache no omo be ye den omo be hye Nyame enim ya na bi nka we teacher enti adwuma ne de Nyame afa mo no team no so aye bibia amame your friend your hye se Nyame ye no a me be ye amamo me be kire mu most to creativity wey any ensem a ye re teacher wodi etuja after say granting the ball pay free prison wo wondru fie yo nensem a wodi etu edwa enie na adwenche ne bi a eba ye say ye nua Andrew or say you can't change and you can never change. You see your life. I thought but
I thought by this time you've learned some sense, but I can see this sense there you can't get some never on this earth or also so there what they ever say anka wo pie yen ko nim se nyasasem bi na ka ba wo baba be kan wo hu se nyansa de abo se de dwonso abo akokọ no enya de so obenya bi wunya bi enso so eda e wo wuya se a wo ba ye be se nyansa nyakopon wo bo no wanfa like wanfa bi anka ho wo de kameo wa ma wo bi entenya de so obetimi enya bi ye de sawa wo be yi aba ye de wura wo ye ma wo de beba ye pa wutim de shem krampo na wan hwe kura wo be hye ama pie firi wo hnim no wasom e de aba nti wo se nyansa pa de wi teacher enya de se wo benya bi Richmond edu e de wo de e ba ye o se he forgo or see if you go again nonsense you go arrest you again if you go do the same thing or no so at the end no was say wo besa akobiem so wo fro say an nsemu na wudi ya ye chewa akotena behind bars 3 months no so why wadin see you enti eno na abekoso aye dia kan hu so besa akwakodem biem ebiem ene ebiem because so wunya ya enya de so wo so mbeja awoche wo no so e dia wode e ba ye eno no ye nua ye bo ahen e dia wode e ba o say my friend, you forget conscience, so you forget conscience. How can you say this? You just got out from prison right there. Nah, you dey do foolish thing. Oh, come up for there. One so at the root me say where they were verse. The boy for say nya common sense. So nya dream ma wa dream enya juma. Maninya juma pa na wo say see aye you free prison. And I will say din say hu. Oh, jawa say was come up for them. Abusia for we ene eye adwintwe ni bi a eba ye efa eye we teacher. Nensema wode etu edwa won so wo fie won so wadwenche ene se na ehu hia se eye aposifo enya no se won sama abonte no won sama medi dwuma wodi ana won sama medi na kaka bensem no ebim hu ne se ehu be hia se onko wo so wo ho no se de be betimi a kire ni nyansa ana eyemra enti se watimi anya eye demands na no mo hwehwe na akonya wo ho se wo mo eyi no tie wo se wo mo eyi no se de wadwen ekyewu esi efabia no fabra e wo tuma gh comment section ebiom so share videos no from abusuafo na fofo ene eye adofo like your videos mia eye adoma no so se ne be ya nya upload video bia watimi enya notification follow your IG pages so @tuma_gh_ na emrepa munia ba ekeska pa making come adwen channel ede amamu makramo fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe